Agrubailente rechachuka ibawati na maiti ya kuyambe chabari barinkuru kiangirima na tandatu na intobinge kadomba ndukene mwanantereyo rende kurubai bedirite bakirukira kwa nambondi na gamba ikidra rigita na mbere kotini yoyu. Nancy Makena Mbuba na Antonina Karendi bakinyithitwe kotini eno ya Chuka araba thitangitwe na kwiyambia kumakire banki ya Equity bagitumagira kadi ya ATM iraba iyite kuma nyomba ya mwarimu umwe irairi muchiojo wa Chuka. Kuringana na thitango inu baijire chiringi 628 na 900 nyuma ya kwijira mwarimu ojo kibande na kadi chiere cha ATM imwe ya banki ya Equity na yenge ya sako ya Transnation bira bionthe bikiringanirwa bire na mugana wa chiringi 645 na 900. Bairi baba ibareganite na thitango inu arakoti ebatuirite bondi ya chiringi 400 wa kira umwe kana mbia baribari chiringi 100 wa kira umwe. Amwena ugunyuma ya koromba koti bele no ninyithitwe kuma chiringi 100 barekerwa na chiringi 50 wa kira umwe. Egambare dendere kawetwa Jumatatu ya tariki 5 mweri ujite. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.